Talofa lava. Malo re soifua maua malangi mama. Welcome to the Whaungangana podcast. O le whamatai, o se tasi leo vaenga tāua o le whaasamua. E iei le whisa inga o le tiu te whamatai ma le soifua o le mawhauwhau. O le tau whaia se ulupe, Dr. Falaniko Tominiko, o le a whaasoa mai I lana suesuenga po le research sa whaia I le tatou whaamatai. Ai mai se o lona experience o se matai sa moa I totonu o New Zealand. Ai se a ua fia ai Dr. Tominico e su le tatou whaamatai totonu o universite, ai o le a fo I le fisuta inga o le tatou whaamatai ma le soifua o le mawhauwhau. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo ngalue o se whaia o nga e totonu o le universite I Aukilani I New Zealand. O le vaenga mua le nei, usi mai lau whaafonga. Ia, whamalo whaafitai, se ulupe Dr. Falaniko Tominiko mo le whaavanoa ina o lo taimita ua tātitala noa ai I le nei tūla o le aso. Ai le amatalia le tātala noanga ia o le a avatule avanoa e whaailoa mei foila ua fionga le tā por kalame ia mal whaafonga anga le tatua tunu. Ia, whaafitai lawe lau fionga foile. La fionga Dr. Ioana mo nei avanoa le au maua e tātala noa I me taua wa fo ile soifua lau lei ma le soifua maloloina o tātou tangata Samoa. Ia olo nei tangata whatau waa I o Falaniko Tominiko. Ia o te sau mai nu o matatufu. Ia tātufu na lau o te matai ai I le vautui. Ia ma le nu o nu na so tama ia al nu so tina o apia. Ia o na te matai ai mai le matai le suafa ia se ulupe. Ia o le lewa na uola I nei New Zealand. Manatu ele atoa se whātau sanga lo matua matua mai nei. Ia pero telo ainga mafuaanga na matou o mai I nei New Zealand o se sa ilinga o se lumana. Ia awa a unei ma se uso lea sa lua tau sanga taimi na matua mai ai. Ia ua lewa na o no foi nei. Ta ua onga foi nei a mata mai primary school. Ia se o mai ai le a onga maulunga leo ti la South College I ngei mangele. Ia umaloa le kolisi a onga whawawau fo I aka onga I le University of Auckland. Ia o nganga a makanga o fia I le mtaupu leo Pasifika. Sa a makanga walu whailau wha ingsingia. Ia umalo wha ingsingia ia wo le kau inkelesi ia. So lo malfalo ia ua lango ngaka mi lo ngimea nga ofia faia ai waka ke ia liskausanga va ya kula o advertise mai ia ka opula me kau Pacific culture history ia fa pe oi kwa manga yo kwa o ke fia ke le e fo ie su ma study le ngaka ka fa Samoa ia mai si fo ia ku Pacific ia pe o nganga nga o mai lo le ka upulo Pacific Studies. Yeah, as they say, the rest is history. Nga umala la bachelors, ya so male master. Ya fa ufo imale ile PhD pol fa for mai. Ya ai o la mta upunga o su ai la u PhD. Ya nga o la masters nga su ai le tatu fa matai. Wai pe le mta upunga nga ufia o ke fai kauai ma o su ai ia so o la thesis nga fai le fa mata ia la o PhD thesis nga walu su ai si for leadership si aku Pasifika pung la ko fa mata ia ese foi ka unga o la ko foi leadership I la konga ia o ariki ia o I konga I o nopele po nobos ia po le eiki ia ariki fo ia ia ma fiki o turanga ia pe o la ua mta opunga ke fia ke
o ke suʻesuʻiga ma o studyinga. Ia le gaka i lakou leadership. Ia ae o lakou foʻi aguʻu ma gai fagua. Ia ae maise a ia kakou aku o Samoa pei o laʻu ia area ga sa o study ai ma sa o research ai ma sa o kusikusi ai foʻi ia kausaga ua mavae ia. Ai ui lava wau le koe iai ngā koinga area o le wau seʻi mai i le public service. Ai iai ale le ngauŋauga e fia saʻili ma continue e build up e laʻu ia knowledge base in kaupunga ai peo se whamakalaga puʻupuʻuga i laʻu nei tagata Dr. Ioana. Ia malo whawhitai. So e falling i lau journey ngā le wa e whamatalaina mai. E tele roles ma inkalesi sa iai sa wa i lau journey Ai lela e falling mai o lela wa e le koe become an academic. A le wa e kokongo le matanga luenga le malo. Ia o lea lava. E ui lava waka wa sui fo i laka ngā luenga sui fo ia. Ai e le kuua lau fia suʻe ma lau fia i loa i le tātou anga nguu ma tātou fo i anga i whanua. Ia, Samoa pe ia, mai isi fo i anga matumanga isi a kutu Pasifika. Io mea ngai mwhaianga whai ai leo whapea o kusingi research papers ia whai a taimi uma ai se meo te fia i loa ke alua su e lunga internet pe whai kaunkusi ai ele ku ua lava le fia i loa e ui lava o le i o i se university po o se polytechnic ai o lo ua kalikongunga ele ku ua le research ma lo fia i loa even if wa e alu ese mai sing weske ona o le tā whaatala noanga se ulupe o le tala noa lea ona o lau research po lau suesuenga le sa whaia le wa e tā ua sa e suesueina le whaamatai i lau masters o le matai system o te fia vesili atuala whamole ai se ame wa e inkalesi ai e suesue le matai system ma le leadership tātou Pasifika whamole ia whawhitai mul whawhisili tari tonu na a matana o fia e su ma sa ili ia le knowledge le tātou whamatai mai se taimi o ulaititi ia o se utama o ia sa tau sea fo ia siona a inga mea tau whamatai ma mea tau anganu wha Samoa ia telo taimi a luto ina i whalulawi e tele na walu ma toi ina ia o te alu ma o whalonglongo ia manatu o nana matana o fia i mele o le whamatai ia fia lau vai atu whai launga ioi lawa i nata mi le iai maso mamlama i upulae whaonga a sa o fia o te vaai ia tātou tūmanga mafuanga ai se a ua whaonga ia i e tonga ia o mea tau whainga o sii ia o whainga o tainga o sua pe o ia umanga sa u interesting ai ia o nana mata ia o matua around my teenagers ia vai mai lo tama ia lo o lo fola sua awe pe o vai temo lai kite nga walua nga tamata ia o matua lo ia vai mai lo tama vai o le si fo i tātou tūmanga a whai e ta ise sua e wha alo fo i le ainga langa tai mai sui a wha longa mai ua fola sua ia a lo le fola sua a sta maiti ia a mata fo ina na fia siau ai le ele ngata inga na udo fo i a fola sua ia te ia mo ia la talafo mai fola sua ia na mata fo ia taluana na o soswani se utama email ia o peona anga na ti de la fia i loa le fai ngota tumanga ia pe se tali atu na fa visili pe le awala na uo mai o te study le Pacific Study me sa ia tatu tumanga fa sa mo i le university doctor. So what did you find i lau research i le kako system la lea whaamatai?
pe lena e ta ua o le whai o lau fola sua ma me whapena pe e te fia e whai. O te fia i loa la i lau su enga le matai system. O angi values e kukongo le matai system le nga e find out tinga e fesosoani la le kako well-being. Nga e find out tinga ngi Ia, ngi mea ngai kukongo lau study whamolmole. ia e tele ana i mea na maua i le ngata i au official research. Ia ma mea fo i na maua mai ma ua tanuanga ma siutama. Ia siutama na maliu i le luafe ma le lua. Ia ai ale maliu siuto ina ia e telo taimi ma talanoa i mtaupu na le whamatai ma tatuanga nu. E lua i tu. A tau le phrase whapalangi, two sides to a coin. I mā ua tanoanga sa mai loa e ale tu tau le lei al whamatai. Yeah. I foi le tu le lei. I mā ua whasoa. E se fo ia manatuisi. Ia. O tu tau le lei le whamatai. O i tu ia whapea mai ia ua overwhai fo i whasamoa. Tau le pas whata ta inga. Whai se whaapelave ia te ia whai mai le matai i ona ainga. Ia, sao mai le ta i lua awhi tā la al tangata. Ia o lea tato o le vai aso lea awe tato soswani i le maliu ai mai. Ia, i le mawa ai le nā mea. E ui lava o le tatuanga nuu ma tūmanga masani. Yeah. E ele si tu tau le mena. Wai a whai wai o te loa ai si a inga. E ele matai loa fia pule foi fia pule maot. E va pea ia e tasela upu o le mena e whai. Yeah. Ia o tuainga a inga ngā talitonu. O lo iai tangata ele fia pea o nei mea ia ua popole nei. A whai mai le matai pole sa o e sa ili mai se lua fitala. Ai lo lava stupe. Ia fa pela po fela mo na lua fitala. Yeah. Ia a tatou wa ai le tel tangata. E tasia le au wale mo mai ia. Ia olo e whaisa lo. Yeah. Wa e te la su enga tatangata. Ai mai sea ele ngata tatou sa mo o ai foi o tonga a tupu ni vevesi po ni falvave. E tele na o i a foi finances ma o e loan mai se tupe e fail falvave ia tau fai e fa pena foi Samoa. So a mava ai nei a fai ese matai fa pena e fia pule sau loto ma ele a vea se ava noa i ona ainga e fali manatu tasi alfe le talfa mai ia e tal tonu e a foi e ia se taimi ele o le ia le wapinga a latu ainga ia a fai ele la ngona foi na le e tauana o ia nai ona ainga e sa ili mai se tupe ia no matter what way pe o faingi loan pe o ia tal tonu o toinga fainga nga ele o le ia ia le soifua malolo a tatu tangata you know ele ngata inga ele umiava e ule toi fia fai faalavelave peo mena e ma vai ai a tau ngei faalave te ia woso toto maulunga a woso pole oi sole ele levanga o makusi faalave o ke sau mangi o fela o le a mai tupe so I'm thinking o toinga example nga tau mai ai ia foi taimi e tau le ia il tatu anga nuumal tatu fa matai il tatu wa pin ia foi le situ you know foi ia ma ua manatu masota ma o le tangata lea o le matai ia e ui lavo matai e tatau fo ina na ia malama i ona ainga o le maua manatu o le anava tausi mua le matai o le tausi ina o lona ainga
ele o tangata e pule suafa mamatai, ma whanua, ele o tangata e whaitonu. Ai pe o lona ia tiute mua o le vaainga o lona ainga. So that means ele ngata o le vaainga o na ainga mea tau whaalavlave. Ai o le vaainga o lona ainga ina le lei ma ia manuia le lātou soifua. So a whai whapena se manatu se matai. E whapomua le well-being a lona ainga. Ia o nā a fo e lo ai fuafua ia mea tau na whai. Pea se whatai ta inga. E i matai whapea mai ia ua maliu ia ai mai. Tofu la inga ta ilua awhia ta la e leisa negotiation ia o nā e pe tele ngā vevesi ai ma popole ai tātou tangata. Ia ai fo ile si matai e whapea mai ia sio tātou ainga. Ia o lea ua maliu ai mai. Ai ui lea. Ia o la lava le mea e maua tangata. Ia au mai. Tātou o la lava le mea e mau tātou. Ia o le ngā lava. Wa e le anga le mea leo le a foi. O le whaifa lavlave. Mantua foi e a foi. O le tātou anga nuu po le tātou wha matai. O le wha avai o le alofa. E le wha pea e whai tātou matai o ngā o le fia i loa po le fia tangata. Iui lava, tantoni e ia isi matai e wha penal whaingo matai tu lau ia. E ia isi matai e whai mea tele o na fia i loa. E isi matai e fia e whai ia wha lawe lunga o le alofa Ia tantonu a whaingi wha lawe lunga o le alofa. Ia o tasina awala e a fo i tausi aile wau pingo ta tangata. A ia se matai fo ile e understand ma mamlama ile malosi o latu a inga. Ia so ma whapea ia a tupu se mea o la lava se mea maua ia tatu wo. Ia tantonu o tasi fo ina awala e a fo i a tilona teu ai le va o ia ma ona a inga. Ia ma fo i tausi aile le wau pinga sona inga. Wa pe e mwhaianga whaatino tatu whaalavlave. A tu mau pea le va le lei ma le soifua malolo ina a tangata. E fōlinga mai la o le matai, o le leadership, whi ko kongo a inga walanga sao. E ia le tension le ko kongo kako a inga walanga kawanga whai kako whaalave. Ia e fōlinga mai la i lau sau noanga ia whai male alofa e tilo fo ile le mea o lae nga whatia e le a inga. Na whai eila ia walanga e sao le le o le situ e popole ai ma ia tangata ia male maua i se to file mu o le mawhauwhau. So fesile tua whamone mole o le le winga o le soifua manuia o le mawhauwhau ia o le alo whauwinga ina o lea whaupunga. Au wa ai i upu o le soifua malolino mawhauwhau. Ia o se taimi o lo e fia ai. E le ai ni mea o e popole ai. E le o iai ni taimi o lo whapea o le anga le wā o e masesi. O se taimi o file mua i fo il mawhauwhau. Wa tal tono o taimi e tupo e whaalavlave. Ia pe o taimi na e wa tili ai o na le manuel mawhauwhau. A wa alu lunga le stress. O popole. Ia po feo le a moise se lengi e whail tūsanga. Toi ngā taimi na ele o malolo il mawhauwhau po malolo in mawhauwhau. O se taimi lava o lo e fia ai. O lo le leile le lua va fea ngai malau a inga. O lo fia tangata o lo tu maule file mu tu tonu la inga. Ia tal tonu o le taimi na o lo manuelo lo mawhauwhau. E fōlinga mai la o ngā tutonu o le a inga.
ia o ia I lau saunoanga a solonga lelei mea uma I totonu o le loto I fale o le ainga I o le au mai a foilna o le filemu ia e whapea foi ainga I tua atu I low immediate family a solonga lelei. Ua utoe mantua, o lesi fo'i taimi o te loa o lo o le leile le mawhauwhau po le well-being. Ia o le taimi nā te loa ua le lei fo'i le vā. E masaina tātou wha longo ia teu le vā. Wa e ia taimi e malepe le vā. A e ia taimi e pe e so e fo'i le vā. A le taimi a le o file mua I le vā. Le vā o oe ma lau ainga. Le vā o oe ma lau matai. Le vā o oe ma lau au lotu. Le vā o oe ma o tangata o loo e ngā lue whaatasi. Tal tonu taimi tonu ana le o loo le ai lo well-being po lo mawhauwhau. I just want Basilia Fungale, your thoughts on that. Walanga sao le lei oe I le whaalongo so ia ngā luenga. Teu le vā. O le vā. Fōlinga mai o se mea pito sili na tā ua I tutonu o le tātou wōlanga wha Samoa. Le whaupunga la lea o le vā whea loloa. Ai se ame e tā ua ai. Ia o ia le ia usu e suenga la ia le sa whaia role la lea o leadership within families. I le whaamalosia la le o le vā le awa le to ofi le mu o le mawhauwhau. Ma le nofo le lei o le ainga matangata uma. I think au te wa ai ma te mawhauwhau le tātou anga nuu ma tātou whaamatai o le mea tā ua po le mea le lei al tātou anga nuu ia o le vālea lan tā no ai o le tā ua le anga nuu ma le wha Samoa o le taunga le vā I mantua fo ia values e te wai le vā e le whapea nofo wha le lei le vā e ia mea e te tauna whai e ona le lei le vā o le whaaloalo o le alofa o le whealfani o values uma ia e a fo e tā ua le tātou anganu a tātou a tātou noe nisi I matai po nisi fo ura inga ia oa ia values e tā ua I le lei o le tātou anganu po le tātou wha Samoa ia o values a ia o le alofa o le whaaloalo o le whealfani o le sosoani ia o taimi uma e whaatino ai values ia o le taimi tonu fo I ana e le lei le vā o le taimi le lei le vā o le taimi fo ina e te whaalonga kwai o le lei lo mawhauwhau o le lei lo well-being so e go hand in hand le vā ma le tatuanga nu e fo ia taimi te vai atu o si il tai ua vai atu ua pe wo over fo ile le fia pule vai atu lo o le matai pe wo pule sa loto al matai me fai ele fa pe ia fo e fa longo pe ni fautuanga mai si tanga tamatu al ainga ia fai e fa pe nase matai ua fai anga ia tonu ilanga ia mana o ele o fa lo fo I nai to ia ina malo matua ia tatou foi tasina ua vai atu ua a mata ona malepe le vā a malepe lo le vā ia ona foi tau a fia I foi ma fau so it's really interesting tatou anu ia uso inga sa fai o tasi na ofisi masa na fai I matai mau lunga ia mai atu I fafo pe yo fiti po o Samoa ma o la le characteristic ale tai po le matai I taimi nei ai o tele o talia nai to ina ma nai no matua na taipe o the Cook Islands des adi ki fa mai ua le o tusaso fa mai I aso ana mua o le tūlanga le matai po le ariki po le tūranga tasi ale upu ai fa longo umatangata I fa mai aso ana mua sa fa penale le toinga pule le matai po le ariki e le fesiringi esesi tasi ale upu ia fai atu le tala le matai ai le ofia I le tangata e le sanga ia choice e alu fai mea lea ia tanto nava foi vai taimi
iui lava i lunga whaaloalo al tangata i lato matai ngā whai ai te langona sa le i lein lato langona Ia. ai na whai lava ona ele i aise lato choice o talio nai matai ia uso tueng whamai wa sui taimi o taimi nei ua tele o ngā ele ngata e taunga whaalongo ia tangata i lato taitai ia te tau fo inga whaalongo taitai i ona tangata mi ona mauna ainga Ia. taimi nei ua o se matai le lei po o se taitai i lei o se tangata e whaalongo o se tangata e alofa o se tangata fo i malam i lona ainga i no ole to ia ole o ese taimi ia sa pue sa loto ai matai ele amana ia fo i manatua a siona ainga a taimi nei a whai i te mana o te matai le lei bete alofa moni lo ainga ia e tau fo ina e amana ia ni lato fo i fautuanga ma ni lato fo i langona Ia. wa ole na tasi fo ina awala te le vale anta tano ai ia ale leila va e le fo i ma fau ma le wa ping E fōlinga mai la o le ai i to tonu o le tatou tū ma le anganu. Le tausia le o le vale i ma tatou values ia o le alofa ma le whaaloalo e tausia le ai le vā. Ia e a whale tausia, ia e maua ile mawhatianga o le loto ma le mawhauwhau o le tangata. A tausia. moni la Ia file mu, uma tangata uma fia. ole theory nga Lango lena e saunoa se ulupe i le lua tala noanga le ma si o tua a. Te fia fisile atu la le intergenerational knowledge sharing. Peila o le tama i le atali. Pa pe o matua le soi ford to ina ia na share mai la ia o le knowledge ana i le atali. I le awala la le atato e pasi mai ai le knowledge il matai i lo natali. Kako system le pe encourage ai le mental well-being o tātou tangata. ia tanton vai taimi lea o lai titi ia ma fai ma fa so ma se tama o te le ilo na taimi o se a foi fai nga e ftosoania i la uia soifua maloloina Ia. ona o telo taimi fai mai so tama se asa antala noa ni se atale i po se tamai me tau mtai taimi na e fa pe e nofo le lalo ia to ina masalo sa iai a telo taimi e alua le tau le tamata fa longo ia polvasenga na le fa pe e fai fa pitoni taimi e so la pula mala tal no fa mai o le weina sa fai mai sa mo le fa pe e fai ni vasenga ila wa I think le method le nga ma fai ma so ma te le so sonia te le fa pe sa o le foi este foi man to foi o name sa nei New Zealand ese o sa mo ese foi o sa mo the first Samoa and Nanga Nuu is around 24/7 Ia. Ia. so e fai ngofia na o ia lautala ma tamata va ai ma you know a nei I New Zealand e vala taimi e fai ia fa la ia so e le o fa pe na tele ni ava no mo mato ia lautala vo e mato vo e a foi va ai ma o matal na wanga mo se o tamasa fai vai taimi o lai titi ma lau tupu pai I think o se taimi ma nei e lo u ya o to ma fa ma o to Ia. ma o to reflect na taimi ia ta tonu o taimi na matai na tapena pena o se o tama a matana na sa mai le to fa mal fa to tanga ai o te le lo na taimi o la uava ai ya le tal no mai le tal no mai ai taluana maliu so tama sa u sa fa pea o la ua inisio la ngona taimi o maliu so tama hapeta o ya we o ua pa u mo ia le toa o ai o le a to tu mai e tau siela le a inga ma faia ia but I didn't know wa leva na Ia. tapena pena to ina
o te rei loa o me ia sa matal no ai, o lai pena, o lai plant to ina le seat, o lai to to ina le fatu, o va pea, o ile ai la, o leva, o telefone i mea o lea no fuma, paul mea ia to e fa manatu ia ma to e o ma to e practice, so o la o manatu, lea o ngā tele o le tala noa, o le tamamana talii, ea foi le popole ia tali wai tonu tele ata woma ma ta foi au tupulang taimi nei, ua tau popole ua le ai to ina sa la to faia ia fa sa mo manga nu taimi nei ua va ai mai ia lato ai nga lato ai pe wo Pe le o le ai tāpena. ia wo le se tali o tas foi na mea o atilina na pressure nei tangata matou au tupulanga, Yeah. ua le iai ni lato ava noa o lai titi matala vou e a foi e tala noa ai yeah, so now that wo ma liuto ya ina sa po tua ia pe o ta o so foi pole o le lava se malama po le lava foi se ata mai po se to mai i me tau fa Samoa a le alo mai pe tau lalafi ia tan tonu wa telefoni na telefoni le pressure nei matou va ngai il matou tu pula tem nei ona ele ilaven tape na pena ma ele fa pe sa ia la tua no ai tala no ai ma la Yeah. tua ama matama E sa o le leila o saunoaga. Pe e fōlinga mai o mea ia o le tomai e pasi mai i le whaamatai ia maulo a inga ma le share inga o le knowledge. Pe se mea e whaenga le tau te le iango te le iai. We take it for granted. A pe e fōlinga i lau saunoanga o low sense of pride. Le la wale ai a si o tama. A le pe ua e lava tāpena. It brings you comfort. Pe wa ye low sense of pride, le wa ye low knowledge ma low ilo ai me ia na tu fa solo mai. E fōlinga mai la i to tonu ala o le kako culture la le tatou Samoa. O mea e tau te le i pay attention te le iei lau fa pe o mea la tatou Samoa e fai. E pe fōlinga o le e au mai ai a pasi mai le knowledge o to ina. E fa malo si ai le sense of pride ma le identity o le atali. Ia ma carry forward ai ala le to mai lea. ai tal tono le se nga o maniso mato autopulanga Yeah. o te fia il tatuang nu Oh. ia o te le fa pe fo i le anga di me ia o fa la blave e de le le ia wai man tu foi fa la blave tas foi na wala a foi e fa le tatu lo fa i tatu ai nga ia o lo tu puai so le se senga o sei o ma se si o session mato autopulanga ele o fa pe ele anga le fa Samoa ele anga le afo le fa matai o le se senga ia o le o awina talitonu anga a mata ona lato tal noa ma o lato tamama ile winga monia le tato anga no ma tato tumanga talitonu matua se lato la foi lato rangon. I think that's the difference. So taimine o lea if we look at well-being o lea ele leila well-being pe a tatou wa ai mea tau fa Samoa ona o lau upbringing lea na matana na install i ta ia values ia tatou anga nu ma tatou fa Samoa a faila ele i fa penana na upbringing isi matou autopulanga ia tatona ese foi latou wa ai ese foi no esa ole le ia a tau fa Samoa pole anga nu ia pole falva ia e te ia va tu o alunga le stress o ngai lo mamlama so now ngale la foi o talta nom mai tia o le lei foi il mato ma ua foi fa faltui sa ma senga fai ma so tama ia o na matai foi na uiloa ia fainga tuai ia o na foi na talton foi na
wa ulaki foi o so tamale fa pe o se tenga matai foi na e le fi fa long sesi a sa ia foi taimina o fa ali manatuai ia ai se o fa pe ia mea ia ai se ia alo matanoanga ia vai atu ia o ia foi suinga so tama wa so tama sa o la so tama ia na sau mai ia le fainga fa sa mo le sau mai sa mo sau nei ia ma watu ai lau tama i loa fa tamai titi e ui lava fa tamai titi pat o lau va ai i fainga mei nei ia a mataloa na fa peso tama oi ia manga foi na fainga a no so i le ma ua tal noanga tal tonu sa i foi se influence a ia a i langa ia fainga mea malanga fainga matai ia pese fai tata inga i fainga mātou fo i whalablave a sa fai taimi. Tai loa se uta mā le fainga tā o whalablave. Pe a fai te iau tupu se mea a e fai mai se matai ia sa mai tau ta i lua whetala. So mata no me whapena fai se fainga tā. Va pelo la la se wala e tafsa soani ai le ni te iau fai o fai a fa pe mai e silia le a foi le no fota pena a fai se singa a wal foi na e tatu fai tatu a inga ia a tava yaso sao mai le tai no se fultala te tu si la inga a tupu mai se fa lave ia o le tupe le o te o le a tua e tatu a inga ia ona le tau sao tasi foi na mea na mau i ma u foi tatu noanga ia o le fainga na sa amata mai o leva o le fai al taimi nei ona matoi loa tasi foi na fa mama venga i tatu ainga tasi foi na a wale fai lavan tatu fa tinoa ia ma ftaswani fa lave without putting the pressure on tatu so you know o le tal foi nai e sui fainga tu mau fa vai ia tasi na wala o me ia na moa i lunga o le tal noa mal to ina so o ai nga le ia i ma o me ia sa ten mata noa i me tau anga nu ele ngata fa mama venga ia mato a me sa i na yo aunties ai tele tonu sa swani fo i le tausina fo i o le soifua lau le leima le soifua maloina o tangata matuainga. O le nga e mentioninga mai o e ai low interest i le tato tu maleanga nu. Ai se ai ta ua ia oe. Ia tali tonu o values o tatuanga nu le ana telna o interest ai ino a wa ai nei i tu maanga na vave ana o poeina le taua le whaaloalo le taua le alofa a vai atu isi me la fai fa pe le ai o le whaonganga tupe le wha me maunga tupe fa la lave yeah but that's because it's a lato point of view ai ui lava o lai alu tupe i whainga o wha lave ma isi fo i wha moe but o le tipa meaning o mea lai whailunga le alofa masalo o le ese nga a mātou ia ma isi o low point of view po low context tal tonu pe o reasons nga o fia e ma o study i dang o tonu a ia me tau le tatou to wang nu ia na foi na o matana o loa ma fua anga e lo fia isi ia ma fua anga lo fia isi o foi mea doctor a lua ai fa longo se si i upuia fa Samoa te io fa pe oi ia pe fia fo ia ni fia afe ole alu nei mea but man to foi o upol fa Samoa o le mea tele o le fa lave is only one bit o le fa Samoa ia tantonu pe yo kasi fo inga mea o lo se ai ia a mesa ia alom fa no lo fa na nei ta ul fa Samoa immediately tasi ale mea fa pe ia ai fa Samoa o fa lave o maliu o fa ponga o mea alo tupe
ia ua manatu mala'u fo'i tatanunga. O le fa'asamoa is more than the fa'alolawe Yeah. a. O le fa'asamoa e tua o le alofa, o le fa'aloalo, o le fe'alofani. O mea taua na e a fo'i. Tatau ona associate ma tangata tatu fa'asamoa. E maua i loa le file mu ma le soifua maloloina. Ino pe atatu vai whapena. Yeah. Tatu vai le Samoa in the terms of whaalave lave o tusinga inoa o tupe ave lotu ia e se fo ilo e se rova ai ia tantonu ia ona fo e atili ona le fine muelo ma fo ma pole ai ma lu ilunga toto maulunga. I think it's your content. O love you i le Samoa e tipendi o lo soifua maloloina e tipendi lo view i le Samoa pe o le foi la uva aina. O le ala sau fautuanga mo alom whanau fo le to e fia malamalama atili i le deeper meaning la leo le o tatou tū manganu walanga sao leilau sau noanga wa whalavelave that's one part O Samoa. O le tatou tū maleanga nu ia ai fo le winga e leina tatou whaia whalavelave pe ona e sau noa e le deeper meaning o le o kako connection ma mea whapena e osi o tatou ainga. Po le alala sau fautuanga mo nai o tatou tupulanga ia po i lātou o loo fia malamalama atili la i le tatou tū maleanga nu la lea whamolmole. E whai asinga whaintal tali i le whesilinga dokta o ngā e mwhaina whai atu o e whesili o e sa ili ma o sue o e whesili o matai o e whesili i o matua a whai o se matai lea whapea e tasi ale twainga wha Samoa o le fua i mau tupe ma whalonga mai au mea whai ma u whatununga ia tonu e se fo i manatu so e whaingta le whai atu o e sa ili o e whesili ngisi but I think e tāua lava le o a whai o e tano ai nisi. O e sa iri mai ni manatu mai nisi tele. Wa matu foi se o sa moe mau ese. A o e wa aido matai. Ia o e tano mau matua. O tano foi istangata a mau o mau information ia. Ia o nā tonu altaimi e te tano o e ma analyze. Ia analyze. Ia latu lesi matai. Ia fai mai matai. Ia fa pel fai ngo fa lave a fai atua o e tai luafe au mai ia latu lesi matai fa pe mai matai ia o fai ngo matou fa lave e pule lave tangata e a foi i latou tusanga o pau o le mea o mafai ia latu lesi matai fa pe mai ia o tatu fa lave e fuafua tangata a fai tangata mamao mamau tato pitanga ia tatia ia a first tangata e lata mai tato ia te tauna tato fai mantu fe ese foi mau manatu ia so once o mau uma ia manatu ese eu na tonu le taimi tano i o e faula lau ia manatu I think o le talo fasilia Dr. Ioana tala noa alu tala noa ma tangata se ese wai mantu foi e mau ese tangata once we mau le mea po le fatata inga e a foi le lei lo langona ia o na tonu al taimi te lo me tauna fai so a fai te whaalongo atu au mai le fatata inga matai e te langona fia ai ia tal tonu na tonu e mau ai le connection o le whainga wha Samoa ma le whaatu mauina o lou soifua maloina because if ele whapea i tauanga e follow le awala o lea e masaina whaisesi e alua o le awala i loua whainga whamatai i se awala le lei mo oe
Io e peso fai te ta inga I la ua whainga matai po la ua tau sina o matuainga. O te folo leia le mea lea na mata o la lava mea e te mawhaia o le nā lava. Mm. A tato wo ma le 5 la ia o le nā. Ai me sidi la mwhai ana whana lau whanau o la mwhainga tongi pili. Ia talo sewa ai mai a inga. E ui lava le o te leze so soani na watu. Ala watu pea. O la ua wai mantua foi e se foi ia whainga wisi. O nei nā New Zealand. O nei nā New Zealand whai ia ai longa te lopo la sa umea a whai pia ungo foi Samoa. Pat o lea fuafua la u whatinonga o tātou tumanga based on I nei New Zealand. Yeah. Mm. So peu se le lope wo utalia lo fesili Yeah. doctor pat sama tala no pea awale fa pea na utangat na matai tu ainga tano oi tano ise matai oi tala no matai tala vo tano matai to ya ina ia once or more uma ia mafau ngai se ese ia na tango loa piki le twainga style le mo e Yeah. malo ai Yeah. Sa o lea lau sau noanga o le tala noa. Ia le ngata I tala noa I matai. Ia o to tono le ainga e toi tala noa I mātua pe ona e sau noa ia toi fo ia tono le ainga tala noa e wha malama mai ia. Ia mea le malama ai. Family to lave tala tu takta o to mantua ia me ia sa fai nei o matua mato lai titi me inunga le tau pula tal noa Yeah. te o le fai ngo mato o siblings matua mato lai tia sa aso sa uma fai matan noanga talu ana mato lai titi na o le practice ana o matua aso sa uma fa nofo uma matou ia matou uso matou va fine I lalo a tala no mai o winga matala noanga ia sa fa manatu mai ia o a ia matou fe au fa vai aso nei ia o a ia ni a fo ni news tau e tau na matou do po vai aso nei e o mai ai mai a pele mea tau e matala noanga ia sa fai I asa uma e fie loa matou e fie loa matua po wa mai matou wa mai ia ia se mea lo fie se si nesi fai loa mai ta vai taimina sa ta uma tonoanga na o fal pai 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 ia o ia sa ia o mai lo fal pai ia o le taimina fai matanoanga Yo taim fo ina fai lo mai ni me se matu fai ia o e fal niko sa fai atu la so lulu te alu fa foi mole vao o mal so le mole vao ia o ke ia so o do winga of tala o le mato wanga nu nga sa fai vai tem o le tal noa o le a foi o te mantua foi ia tala ne o mato la vai tem fai mai vai tem o mato lai titi de ia yang matu me fa pe fai mata noanga matu matua fai mai vai tem na tasi alfa tonunga fai de tai ona no fesiding ia ke tal to answer back wai ato e talin matua ia ole a foi le lo se me ole ia te ia wo tongi mai la ia oi pata fa mai o ma nota ma so ia matu lo se foi nei vai tai so I think one of the lucky things vai tai mi mato no mato Piola mai ai. Na mai ala vanua e matou whaale matou manatu. A whai e se mea o matou le fia ai. Ia o taimi ana e whale manatu. So I think tas foi na awala ua e mawhai foi na teo ele vā. Le vā o matua ma matamaitia e whaswai foi le wā o pingu tangata. Ona o lei loa e mawhainga o e tā noi matua pe i se mea le o popole ai. Yeah. Anto foi te lo tai fa mai vai tai mi o lato la iti
ai ai ni me pole ai le mfainga o I latu matua o nga I ngi me fa ma faina fai pa taluang matu laiti ia ia ai se me pole ai ia na mawhai ana ma oi ma matua tala no ai I think that's one answer I tad tonu wa mata na fai il matua auto pulanga I ona you know they probably realize they min lato talavo wai ele I mawhai no lato tala no I matua al taimi nei ia ua tad tonu ua whaatanga e matua tu pulanga ona tala no mai matou whanau I matou I mea mana o ai ma me whapena. E sa o ia la le whaupunga foi le sui whainga ai tu mau whaavai ma le whaataua ina o tutonu o le ainga le tapu e mai ei le soifua manuia o le tamaititi se I o ina matua. O le se fo I tala sa masana o whalongo ai I ta it matanonga whamai o langa nuu man wha sa mo yaso la e le taitai o na whalongo se leo sa tamaititi. Whamai o le leo a matua o le leo a matai o paua leo na e tauna e whalongo. Sāsan tal no sa tamaititi sāsan whali manatu. O le suinga la tauna whai taimi nei. Wa tau fo ina whatau le leo le au talavou. Wai tal tonu tasina awala na matou feola na matou fia langa nu. Ona le tuainga nga nu lea nga mako practicing. Sa mawhai na matou tala noa I matamatua. Ina masana matou whai ai o la mea tena nga awei tupe I tangata ele I tātou mitai ma me whapena. Kamatala mai. Te ungalwa. Ia okay. A oisi tamaiti le e whaasao lato matua nga fesili. Ia e ola loa e whapea. Ma I maulu tupe awei la whaipe punga ai ele o tātou I lopo ai tangata. Ia a whai whapena manatua le tamaiti. E ola e pea matua o le manatuana. So I think ta foi na suinga tatuanga nu wa mata ona foi ona faatanga le leo o le talavo man tamaiti e saulunga so that they do matua ia mena ma fa mai tamaiti ma feilo sa o le leila sa noanga wa le falling mai foi le I nai tamaiti e mawhai e na whaasoa mai po I se me o mawhatia ai ina ia ilo ai le matua po I se me le o fia ai e pe o lai okay le tono la inga pe o lai ele o le lei o le aonga pe o lai ta wai misa le aonga se me fa pena e fetu fa ai mai lo ai le ia me le mawhatia ai le tamaiti po le teine. Yeah, I think that's one big change at the tauna whai mō tātou talvou, au talvou, o le tātou amana ia ina o lātou langona ma lātou mawhauwhau, mawhauwhau. O mantua foi o le original anga nuu o ngā o tangata matua ma matai e eile leo. Yeah. Ia ai tali tonu a whai e whapena ana whai. Ia pe e alangona o tamaiti e leo. A meisia tamaiti ni ta wheo lai nei. Yeah. A whai e leo ia ingi lātou, e le mwhainga ngā whaaringi lātou manatu po ngi lātou fo I langona. Ia ta sel manatu, kua ule fia ngi wha Samoa. Anto fo I wai teimi nei ua, a meisia internationally ua whaataua lava leo ale tamaititi me lau talavou. Ai e a fo I, e tau fo I na whai fufua. Wa taimi nei mai sa ia so tolu malma atali o lai e a foi o iloa so si matali e mafaiana talnoa mai a ma taimi taimi o ia se mea le o fia po ia se mea o polei ia taimi o foi kaukala kiki ia you know ia le compromise o le avatu le avanoa e a foi tano mai ai a alo lo o foi le tautala ia ia taimi e a foi e kapela vangoa nga pate kau ai nga ia le compromise wa le pe vai taimi tatu mai sa taimi matua ia ia masavanoa na ave
e whaali manatu mai nei tamaiti ma lau talvo. Toi tuli te tau mai le vaenga lo na lua. O le whaatala noanga ma le tō whaia se ulupe, Dr. Dominico, i le tātou por kalame o suso o mai. O le toe whamanatuina o nisi o mta upu sa tala noaina. O le whaamatai o le vaenga tā ua o le tātou anga nuu wha Samoa, ma e tā ua le soifua manuia o le mawhauwhau o le tangata Samoa. O to tonu o le ainga e fausi ai le whaavai malosi o le soifua manuia o le tino, a nganga ma le mawhauwhau o le tangata. O le whale a onga mua fo ilea, e a o ina i le tū ma le anga nuu. E ala le i le tuu whaasolo o le silafia o mātua i whanau. E iei le au ngā o le mafuta atu isi tangata, e a o ina i le ngangana ma values o le tatou anga nuu. E mau ese le tatou atu nuu. O le mea le au ngā aile fesili, ma tala noa i tangata o le ainga, nuu, po le e kalesia, ma whaia i lava lau whai unga i le mea e tatau o na whai. Wha moe, wa iese au ngā o wha matalanga sa tala noa ina, mo oe ma le ainga. Mo nisi wha matalanga, pe fia wha i loa foiso finangalo i le tatou por kalame, feso o ta i mai i le e-maili, joanna@whaunganganapractice.com. Po le asiasiane i le Whaungangana Practice website, www.whaunganganapractice.com. O le vaenga lo na lua o le whaasoa a se ulupe Dr. Falanico Dominico o le asuso o mai le isi tatou por kalame. Whawhetai tele i lau whaafonga mai, manuia ngaluenga o whianga iai ma le mamalu o le tatou atunuu, soifua ma ia manuia.